هەوادار و شوپێنەرن رادیۆ باز FM هەر دەری دەمباش ئەز علی عمارم ئەز گەرەک نوژن و چیان ژوەرە پێشکەش بکەم دەدەست پێکێدا فەرمە و گرنگترین سەرنوچە. ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی لە سووریە ساڵڤەگەرە سیامیە کۆمکوژیە کۆبانێدا ئەو کریار و تەوانە دژی ملەتێ کورد و مرۆڤاتیە لە کۆبانە ڕۆژاوایە کوردستانی شەرمەزار کرد. ناوەندە تەندروستیە ناوەندە ناوچەیە ماباتەیە عەفرین ڕۆژە شەمیە ڕاستی دزیێژ ئالیە گروپێن نەناسفەهات. کۆمسیۆنا بلند یا کاروبارên پەنابەران دەرفەتەکە خوێندنێ هەروەها 2000 کورسên خوێندنا بێ بەرامبەر دریا ئەنتەرنێتە ئانگۆ ئۆنلاین ji کۆچبەر و پەنابەرên لە هەرێما کوردستانی و عێراقیرا پێشکەش دکا. دنامایەکێدا کۆ ئەمریکا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە شاندیە دەبێژە کۆ پێویستە ئۆپۆزیسیۆن بریارە خوا لە گۆری بەرژەوەندیان خوا بستینە. دەم باش. ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی لە سووریە دە ساڵڤەگەرە سیام یا کۆمکوژیە کۆبانێدا ئەو کریار و تەوانە دژی ملەتێ کورد و مرۆڤاتیە لە کۆبانە ڕۆژاوایە کوردستانی شەرمەزار کرد و گوت و ژبەرک و کۆبانێ دوێ دەمێدەت بن کۆنتڕۆلا پێدێ دەبوو ئەو دبەر دا بەرپرسە و دەوێ ڕاستیە وەیەکێ زەلال بکە و ژڕاست ژڕایە گشتیە ملەتێ کوردرا وەیەکێ بگشتی پێشکەش بکە. سێ ساڵ لەسەر کۆمکوژیە کۆبانێرە دەرباس بوون حەتەنها لێکۆلین و زانیارێن ڕاستەقینە و ئاماژەیەن فەرمیژ ئالیە پێدێڤە و تو ئالیێن بەرپرسە نەهاتنە ئەنجامدان و تەنها دیار نەبووە کی بەرپرسەت بەر بویارە شەوا ڕەش و تاریدا لە کۆبانێ. ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی لە سووریێ دە ساڵڤەگەرە سیام یا کۆمکوژیە کۆبانێدا ئەو کریار و تەوانە دژی ملەتێ کورد و مرۆڤاتیە لە کۆبانە ڕۆژاوایە کوردستانی شەرمەزار کرد و گوت و ژبەرک و کۆبانێ دوێ دەمێدەت بن کۆنتڕۆلا پێدێ دەبوو ئەو دبەردا بەرپرسە و دوێ ڕاستیە وەیەکێ زەلال بکە و ژڕایە گشتیرە یا ملەتێ کورد پێشکەش بکە. ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی لە سووریێ داخویان یەک دەربارەی ساڵڤەگەرە سیام یا کۆمکوژیە کۆبانێ یاکۆ 25 مەها شەشان 2015 بە دەستێ ڕێخستنە داعشە تەروریست و بەئالیکاریە هەند کەسایەتێن ji çekdarên پێدێ هاتە ئەنجامدان بەڵافکر ئەو کریار و تەوانە دژی ملەتێ کورد و مرۆڤاتیە لە کۆبانە ڕۆژاوایە کوردستانê و bi sedan zarok û jin û mêr li ser destê Daişê hatine kuştin şermezar kir û daxwaz jê pêdê kir ku rastiya wê komkujiyê eşkere bike û kesên ku destê wan duwê xayîntiya li ser miletê me yê Kurd li Kobanê de heye got qelenekî buha jî ji rewanê welatiyên Kurd bê tu guneh kiriye qurbanî bi daxuyanî û ew di ber vê komkujiyê de berpirs dît. Enekesê di daxuyaniya xwe de got ku komkujiya Kobanê tewaneke şer û dijî mirovatiyê ye û got jî di dema ku welatiyên Kobanê li şeveke tarî de razay bûn hejmareke mezin ji terorîstên Daişê li gel otomobîl û alavên xwe yên leşkerî derbasî bajarê Kobanê bûn û girtine bi ser mal û milkên welatiyên destevala de ku Kobanê bi tevahî dibin kontrola çekdarên pêdê û esayîş û yepekê de bû. Ji ber vê yekê berpirsayetiya parastin û ewlehiya welatiyan bi temamî ji pêdê tê xwestin. Ji wê roja reş tanha pêdê rastiya wê komkujiyê û kesên tewanbar û kêmasî di parastina welatiyên Kurd li Kobanê de kirine pêşkêşî dadgehan nekiriye wekû her tişt bin ax bibe û were ji bîr kirin bê ku tu rêzgirtinê ji malbatên pakrewanan re bike. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di dawiya daxuyaniya xwe de ji miletê Kurd û malbatên pakrewanan re tekez kir ku rastiyî wê were xuyanî kesên tewanbar wê werne sizadan çendî dem dirêj bibe. وەک پشتەوانیەکێ ji miletê me yê Kurd re li her du bajarên Kobanê û Amûdê û bi şanaziyekê ji pakrewanên her du komkujiyên Kobanê ya ku di 25 meha şeşan de komkujiya Amûda ya ku di 27 meha şeşan de hatine kirin. Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya wê her du bîraniyên xemgîn li ba miletê Kurdiyên Rojavayê Kurdistanê roja sêşemê demjimêr 6 û nîvê êvarê 26 vê mehêl ofîsa rêxistina pedekesê li Hewlêrê wê vejîne. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi vê bûneyê hemî endam kadir û alîgirên xwe ve xwendî beşdariyê di şanaziya bo xwîna pakrewanan û rêbaza Kurdaniyê re dike. Navenda tenduristiyê navenda navçeya mabata ya Efrînê roja şemiyê rastî diziyê ji aliyê grupên nenas ve hat û amêr û kelûpelên bizîşkî hatine têkbirin li gorî parça vîdeoyekê li ser tora civakî hatiya belavkirin têda navend rastî ziyaneke mezin hatiya û li gorî zanyariyan ew navenda tekaneya ya mabata bêhtir pêzanîn di vê raportê de.
سیما حزیران ناواندا تکانه یا تندرستی لناواندا نافچه ماباتا جعلی گروپ نناس و هات دزین و کل و پل و آمیر تندرستی راسی زیانه کمزن هاتن. پرچه ویدیو که ناواندا تندرستی هاتیه گرتن و کوپیه گهشتی آرکه تیده زیانه کمزن گهشتیه ناواندا تندرستی. آزاد عثمان اندام انجمن خوجهی یا ناواندا باجار عفرینی جارکره تکس کر ناواندا تندرستی جعلی گروپ نناس و هاتیه دزین و تانها کسین پیرا بونه نه اشکره و خیانه. لگور جدارین خوجهی که هر یک جچکدارین فیلق الرحمن و جبهه شامیه ناواندا ماباتا کنترل کرنه که هن چالکوان وی کاری دخنستوی وان گروپان ده جبرکو او برپرسن دبر دابین کرنه آرامی و اولهیه و نافچه. جعلی خوفه وائل علوان بردفق راگهاندنا چکدارین فیلق الرحمن جارکره گوت ناواندا پولیسان کریارین وها دشوپینه و تو تیکیلین فیلق الرحمن بوی یکره تنیه. فيلق الرحمن كفصيل لا علاقة له بهذه الأمور المدنية. تو آگاهی و زانیاری من لسر في مجارة توننا فيلق الرحمن وجروب تو تيكلين وي بكاروبارين سيفيلان و باجير توننا لور نافاندا بوليسان هيا او وك فان كاروباران دشوبينا ام دستوارداني بدزگهين سيفيلان و پيوندين نافرا انجمانا خوجهي و پوليسان ناكن. لهمبر ویاکه تو داخویانی جناواندن پولیسان ین برپرس دبر ناواندا موباتا و عفرینی تا آماده کرنا وی راپورت در نکتیه. کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران در فتک خوندنه هر وها 2000 کورسین خوندنا ببرانبر دریا انترنت دا انگو آنلاین جکوچبرو پنابرین لهرما کردستان و عراقی را پیشکش دکه. بهلکفتا روژا جهانی پنابران کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران لهولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی ڕاگەاند کو ئەوێ دەرفەتەکە خوندنێ هەروەها 2000 کورس ئانگۆ خۆلین خوندنا بێ بەرامبەر دریا ئەنتەرنێتێدا ئانگۆ ئۆنلاین ji کۆچبەر و پەنابەرێن لە هەرێما کوردستانی و عێراقیرا وێ پێشکەش بکە. لە گۆری ژێدارەکە تایبەت جێ کۆمیسیۆنا بلند ئا لە هەولێرێ ژێباز FM را داخویانی کۆ خوندر bi zimanê Kurdî û Erebî heye û tomarkirin û pêşwaziya navên xwendekaran wê diriya emêlên Hotmail û Gmail be û li ser emêlên rashid@unhcr.org herwiha emin@unhcr.org yên komisyonê werneşandin. Di nameyekê de ku Amerîka ji opozisyona Sûrî re şandiya dibêje ku pêwîst e opozisyon biryara xwe li gorî berjewendiyên xwe bistîne. Ne ku li hêviya Amerîka bin ji bo encamdana operasyoneke leşkerî. Herwiha Amerîka da diyar kirin ku ew baş dizanin ku rewşa Sûriyê têda derbas dibe xerab ew tekez kir ku Amerîka herdem Rûsya û rejima Esed şîret dikin ji bo rawestandina êrişên leşkerî li ser deverên kêmkirina asta şer. Hêzên Amerîkî ji bêngeheke xwe ya leşkerî li min bicê vekşiyan. Ew yek jî di çarçoveya rekeftina Amerîka û Tirkiye ji bo vekşandina çekdarên YPG û radestkirina ji bo Tirkiye têkirin. Bêtir pêzanîn di vê raportê de. Xwecehê ku hêzên Amerîkî bingeheke xwe ya li Rojavayê min bicê ku beriya 4 mehan ava kiribûn û dikeve nêzîkî zanîngeha Al-Îtihad vala kirine û xwe jê vekşandine. û hêza li wê bingehê ji hejmarek serbaz û amêrên leşkerî mîna tank û zirêpoş pêk dihat. Vekşandina hêza Amerîkî ji bingeheke xwe li min bicê piştî wêyekê tê ku Amerîka û Tirkiye ragihand ku wan li ser bajarê min bicê û gundawarên wê li hev kirine û çekdarên pêdê wê ji wî bajarî werin derxistin. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu beriya du rojan ragihandibû di destpêka meha bê de çekdarên pêdê ji min bicê wê werin derxistin. Çekdarên pêdê û encumena bajarê min bicê di daxuyaniyekê de etiraf kiribûn ku derketina wan ji min bicê bi rêkeftin û têgihiştin bi Tirkiye û hevpeymaniya navdewletî re bû û wan hevdîtin li bingeha incirlikiya Tirkiye beriya şerê min bicê bi wan aliyan re pêkanî bûn. Caliyexwe Eldar Xelîl serkirdeyê tevdemî jî ragihandibû Amerîka ji bo wan dev ji peywendiyên xwe yên kevin bi Tirkiye re bernade. Waw nizane pêşeroj wê çawa be û berê navçeyê bi ku derê ve ye. Ku ew yek wek dampêdanekê ji serkirdeyekî tevdemê ye ku ew weke alav di destê aliyên navdewletî de ne. Bê ku tu garantî yan etirafeke fermî bi rêveberî û kantûnên wan hebe. Ji bo rêzgarkirina bajarê min bicê bêhtirî hezar ciwanên Kurd yên keç û Kurd ku ji aliyê pêdê ve bû leşkeriya neçar hatibûn revandin şehîd bûn. Piştî çend dem ji mêran ji vekşandina Amerîka ji dosyeya Başûrê Sûriye û agadariya Amerîka ji grûpên opozisyona Sûriye re
کو biryarên xwe li gorî berjewendiyên xwe bistîne nekul hêviya Amerîka bin ji bo encamdana operasyoneka leşkerî. Grûpên opozisyona Sûriyê li başûrê Sûriyê biryar standin ku li dijî rejima Esed li başûriyê Sûriye derkevin. Her divê derbarê de odaya proseyên navendî daxuyaniyak belav kir û têda ragihan ku grûpên opozisyona Sûriyê li ser asê başûrê Sûriyê biryara xwestandin ku li dijî rejima Esed û milîsên bi ser ve li başûriyê Sûriyê şer bikin û beravaniyê di ber hemû deverên ku dibin kontrola wê de li başûrê Sûriyê bikin. Guhdarên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê sernûçeyan bi bîra we bînin. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di salvegera siyam ya Komkujiya Kobanê de ew kiryar û tawana dijî miletê Kurd û mirovatiyê li Kobana Rojavayê Kurdistanê şermezar kir. Navenda tenduristiyê navenda navçeya Mabata ya Efrînê roja şemiyê rastî diziyê ji aliyê grûpên Nanas ve hat. Hêzên Amerîkî ji bên geheke xwe ya leşkerî li min bicê vekşiyan. Grûpên opozisyona Sûriyê li başûrê Sûriyê biryar standin ku li dijî rejima Esed li başûrê Sûriyê derkevin. Her şad û bextewar bin.